الفصل الثاني عشر كيرول سابو ديمونغول كمنهاج المسلم الإيمان كفي قمدنغول بالقضاء نياوري الله سبحانه وتعالى والقدر إكدري مكو يؤمن المسلم جلون او gomdine be qada illahi nyaawore alla nden wa qadarihi e kudduriye makko ko moƴƴiwo ko boniwo wa hikmatihi e nyenyal makko ngal kanko alla wa mashi'atihi e yidande makko nden o gomdinay dido e makko wa annahu e ko wonde kadi o gomdinay o jabaka haqqille makko la yaqa'u wadata shay'un hay e hunde fil wujudi e nder aduna on hatta af'alul ibadi ha hay golleli jiyabe ben koni wadude al ikhtiyariyatu ibe yoni subade be wadana hore mabbe volonté ko goddo immoto tun nina mani wada o nelaka o forsaka neddo juldon o gomdinay dum do fow wadata illa ba'da ilmillahi sona baawo gandal Allah ngal Allah no andunu dum don waday wa taqdirihi e koddoriye makko fiyo dum don wadu wa annahu ta'ala ay wonde no Allah to don on tigi neddo juldon o gomdina wadaka hakkille makko wonde dey Allah adulun ko nun do fi qada'ihi e nyaawore makko nde wagadari e koddoriye makko fi ayi Allah no wadiri o da ni no yurmiri no ayidira no ayeliraka wona wasi haray Allah toñu wasi Allah oñi e makko on tigi fama dum on tigi fama wonde Allah hakimun ko nyenyudo fi tasarrufi e nder ferlisande makko nde wa tadbirihi e toppitande makko nde wa anna hikmatahu e wonde no nyenyal makko ngal kanko Allah tabi'atun ko ngal jokkungal kadi li mashi'atihi yidande makko nde nyaawre makko nde koy ley koyde volonté makko woni ma sha'a konko yidi kana lato wa ma lam yasha konko yidali si leyde kam mu hibbondiri lam yakun latotako wala hawla wala quwwata illa billahi ferewo ala dole ala sona e jungo Allah taala to don wadhalika dun ko andorta mojjal adillati naqliya ko dalilaji e gadi ka qur'ani ka sunna wala aqliya itadi ka ille attaliyati wondi arde al adillatu naqliya dalilaji e gadi din ka alqur'ana awalan ikhbaruhu ta'ala ko humputugol mo kanko Allah an dalika fi dum fi qawlihi ender dal makko inna min kulli shay'in kalahu ni khalaqnahu min taginde be qadarin e bore wa qawlihi azza wa jalla e dalal makko kanko Allah tedu to don wa in min shay'in ala hayhunde illa indana siwana hino kamen ga khazainuhu ngaluji mundin sabije munden wa ma nunzilu min jippinta dum non illa bi qadarin sona wondude ebbore maalumin andande hore ko yudandi an hino saaja ndungu fow ila bojo bojonno ma ko yata nange no yalta ceedu fow ma ko yata hindu no wifo fow ko dido tati buri dudude wota sikku dum fow controla ka dum fow no controla embere ndiyan ko Allah hudri kon yo saaju hay sintere fawata hay sintere mankata ko non ka nange ko non ka hendu itti sikke pi hoy fandu koy ko jiyabe wona arsikede hendo wa fi qawlihi ma asaba hebata wadata min musibatin imurde musiba fil ardi kaledi wala fi anfusikum wanaka wonkiji mon ko nawnoto mako heboton asidan mako wadoton dundo illa fi kitabin sona fono winda min qabli an nabra'aha ko adi men nyaawude gollal wadungal haray dum hino winda no sinya inna dhalika ala Allah yasir wa fi qawli ma asaba kala ko hebata min musibatin imurde musiba illa bidinna sona idunga Allah wa qawlihi wa kullu insani kala ne alzamna men nganno yeymo ta'irahu wira indu makko dun doni talkuru makko ka golle makko de windi don fi unugihi kadane makko wa qawli qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun wa fi qawli azza wa jalla wa indahu kama ko kanko Allah mafatihul ghaib sabije ko wirni kon la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu yanata min waraqatin imurde kakol illa ya'lamuha wala habatin wana abere fi zulumatil ardi kanderni be leydi ndin wala ratbin wana heccere wala yabisin wana yorunde illa fi kitabin mubin wa qawlihi wa ma tasha'una hunde on yidata wadugo illa an yasha Allah sonasi Allah on yidi rabbul alamin wa qawlihi innal ladhina sabaqat andu no bedo
be adi sabaqat lahum be aditani dum minna e morde kamen ngal husna moƴƴere nden ulaika ben don anha e ga yite nge mubadun ko be wo'intintebe wa fi qawlihi walawla id dakhalt jannataka hanino to mande natono da ka zarde ma qisam ka suratu kafi qul tawiya ma sha Allah la quwwata illa billah wa fi qawlihi wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ثانيا إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم هم بتقول نلاد مكون عن ذلك فيدم في قوله إن رماكم مكو إن أحدكم أندينو قطو إمو وندو إمو يجمع أمو بندير تهوت ندير غيني فيو خلقه تغيقول مكو في بطن أمه كان الريد يوم مكو 40 يوما بل لكبنا نطفة هركوتو إرمانيو ثم يكون رفتي ولاتو علقة هدر جيجا مثل ذلك يردون بمعنى بل لكبنا ثم يكون رفتي ولاتو مضغة هير مثل ذلك يردون بمعنى بل لكبنا وني تيمدر نوغي كدوني لبناي ثم يرسل رفتي ورتي نون نلي إليه فادي مكو الملك ملائكاجو فينفخ ووتا فيه اندر كنيون هيرند الروح روح on ko on say non ko denyande non o tagete o wade ibnu adama ko do wadi siredu yani ndu timminal lebbi nayi lotetake juletake ronetake parce que wonali ibnu adama taw say woni timmi ibnu adama si woni timmi lebbi nayi jibinama dun no wuri no maayi o innete inde makko nden o wadete kasange o lotete o fewnete o julete si tay ko wuru do maayi o ronete si tay ko wuru do jibina o ronete tay non woni ko maayi ko jibina haray dum do ronataake on say wa yu'maru o yamire kanko malaikaajo bi arba'i kalimatin windugol kongudi nayi ila nyande neddo timmi balde temedere nogay kareedu makko malaika winda di do piici hinudi be kat bi rizqihi windugol arske makko ko jello hebata e der gurna makko da kala ko winda kande nyande hebata ko yo Allah taw hara en windana no hajju en windana no otoje en windana no galleli en windana no aljanna en windana no aldugol en windana no laamagol wajilihi elajal makko ngal winde si tay woni duubi din juutano don de nyande de juutata Allah taw hara en windana no duubi juutudi wa amalihi e golle makko den wa shaqiyun aw sa'idun estayuni ko o malado ka ko o malkisado yo Allah taw hara ko windano ko wonde on tigi ko o mala wonde ko e malabe aduna ila hara nelaado on makude be maki fa walladhi mi woniri on Allah la ilaha ghairu inna ahadakum ande no goddo e mo la ya'malu mo golla bi amali ahli aljanna golle yimbe aljanna hatta ma yakuna ha hara latata ko baynahu wa baynaha hara heddaki hakkunde makko e aljanna illa dira'un si ona sogonal nokku gotode e riwaya go si ona cubal fa yasbuqu alayhi adito e makko alkitabu ko windano ko nyande o timmini duubi balde temedere nogay kareedu bi mana taw ko windano de nyande ko aden yite fa ya'mal o golla bi amali ahli an-nar golle yimbe yite ben fa yadkhulaha onata e magge yo Allah dandu en wa inna ahadakum ko non kadi goddo mon la ya'malu himo golla bi amali ahli an-nar golle yimbe yite hatta ma yakun ha hara heddaki baynahu wa bayna hakune makko yitenge illa dira'an sona sogonal fa yasbiqu alay aditanomo alkitabu ko windi konka deftere wonde ko aden aljanna fa ya'mal o golla bi amali ahli aljanna golle yimbe aljanna fa yadkhulaha onata e aljanna min nata ya Allah wadu en e goto e beedo komi toranto en Allah koyo Allah wadu en gollaybe golle aljanna ila nyande taga ila nyande hellifa ila nyande sendiri ko boni ko moƴƴi duumo e gollangol aljanna ha mayde ƴetta on tigi e dum ƴetta en dum ko dum don komi torani en Allah fi qawli sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Abbas be maki ya gulam ko ayo paykun inni min uallimuka mido jannude ma kalimatin mido andinde ma do kongude wattu yile maji go ahfazallahu ihfazallah reno e Allah yahfazuka o rene ihfazallah reno e Allah tajidihu tawamo tijahaka takko ma tuma yani wota mo takko ma anodday mo tun onoto adabbiray mo tun o walle alando to mo tun o kore ida sa'alta sa toroto tay be toroda ha komi torima komi yamirma fas'al Allah toro Allah ta toro goddo wa idha sta'anta sa dabbiray ballal ta yongino tagore ndeg ta yurminkino e tagore ndeg wata dabbir ibnu adama ballal fasta'in billah
ɗaɓɓiri Allah subhanahu wa ta'ala ballal a heɓay ballal ngal lellata a heɓay ballal luttay ngal wa alamu andu anna al ummata no mofte ɗen fof lawiji tama siɓe moɓodiri ala an yanfa'uka e dode ɓe nafirayma bi shay'in pihum lam yanfa'uka ɓe fop siɓe hawtodiri ɓe nafirtama illa bi shay'in shona hunde kad kataballahu laka tawde Allah windaninoma wayniji tamaw kono noon siɓe fof ɓe moɓodiri ala an yadurruka nde ɓe lorrirayma bi shay'in goɗɗum lam yadurruka ɓe lorrirtama illa bi shay'in shona hunde kad katabahullahu alayka tawde nonde Allah windaninoma nde fi honɗum rufi'atil aqlam karambi ko windiranoɗi ɗin a heɓay ɗum ɗo heɓete ɗin ɓantanoma neɓi ila ñande timminɗa balɗe 190 karedu yumma ma wa juffati suuf ɗeri ɗin ñobbanoma kadi ila on sayi wa fi qawlihi wa ni'mako maɓɓe inna awwala ma khalaqa Allahu ta'ala ande ko Allah adi tagude premier e nder tagu makko ngon fop alqalam ko ngo'ol karambol ɓa o tagingol fa qala lahu o dalaningol uktubu windu yo karambol fa qala ngol inni rabbi jumi wa madha aktubu ko ɗum windata qala la dal uktubu windu maqadira kulla shay'in koddoriye kala hunde komi huwata hatta taquma sa'atu ha dargal ngal daro ngol windi fop o tagungol o yamiringol ɗum ɗo woni duuɓi guluje 500 si o tagi leydi kam na fere manon tagore ko wurata kon e leydi kammu kañum on faami ka ko ɗum waɗi karambongol duumoɗen e maggol daamoɗen e maggol harana ɓisugol ngol tun ka jiiba hun ɓisugol ngol ka jiiba ɗon ka jiiba semis ma ka jiiba kaftan ɗon wona ɗum woni batagol ngol na ɗum woni wondugol e maggol ɓattoɗengol ngol tuttana e ndakoni e maggol kon ngol tuttana e gandal ko Allah andiningol kon kono noon kadi e mako maɓɓe kamɓe ne laaɗo wa fi qawlihi ihtajja adamu wa musa annabi musa e baba adama ɓe wenjidirno alegoyi ko ɗum ɓe yeddodirno seeɗa mano was ko yeddodiral hawre qala musa annabi musa maki ya adam kayo adam anta abuna ka woni ɓen amen ka khayyabtana a perdinimen few a perdinimen baba wa akhrajtana a yaltanimen min aljanna taytimen ka aljanna ko sabu ko yedduɗa Allah kon sa jaɓuno ɗoftiɗa Allah harayno nun jarano ko be goɗɗo e amen juulama hoora sinata aljanna harayno desa meɗen nder ton a lorrimen a perdinimen fagal adam ba aba adama jaabi anta musa an musa tigi ko an wowlata ɗum an musa tigi hiɗande istafaka Allah suɓorima bi kalami haalaji makko ɗin haala makko kan spécial o woli anani ko alɗa e nantinowo wa hatta laka tawrata o windanima tawrata bi yadihi jungo makko ngon o jonnima ko an tigi daroto ta lumuni a feliraylan ala amrin e dow fiyake gaddarahullahu de Allah eɓɓuno alayya e hoore an qabl an yakhlaqani ko adi o tagude lambi 40 aman duuɓi 40 hunde Allah tata hoddirino e hoore an adi mi tagede 40 ans simi taga ko ɗum bi mana an felirtalan fa hajja adama musa baba adama wenji annabi musa ko fanda legoy baba adama wawi annabi musa o heɓi gonga e hoore annabi musa wa fi qawlihi alayhi salam fi ta'rif al-iman fi andingol iman be maki an tu'mina ko de gomɗinta billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri en addi tafsiru ɗum ɗo firo ɗum ɗo finsutugol ɗum ɗo tamaman ka deftere matinuddin wa qawli sallallahu alaihi wasallam imalu golle fa kullun muyassarun goto kala e mon ko newnante ɗum lima khuliqa law sabu ko tagira kon fimu sababul hadis on hino wodi ko ɓanelaɗo maki goto kala e mon hoddirama nato aljanna nato yite lanni ɗeri ɗin ñobbanoma karambi ɗin ɓantama goɗɗo goy nene laaɗo amen joɗota ko noon men fanka awle goy men sela yangitagol ɓa goto kala e amen lannama hoddirede ka yata ɗo nelaɗo maki o on fo e mon imme gollon ta goto jooɗo kono goto kala e mon ɗeltirante o newinante fi hunde nde o tagira fi mum nden bimana siko aden aljanna o newinante o ɗeltane gollugol ko moƴƴi siko asko ɗum kadi asko ɗum yo Allah dandu en wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam inna an-nadhra ande no fodore nde la yaruddu nde rutata qada inna an-nadhra ande no waajungu la yaruddu qada'an ngurutata bimana nyaawore ko neɓuɗa waajade goɗɗo ko Allah nyaawi hore makko ko bimana a wata itude ɗum
وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك أتامي عندنا كلمة كونغول من كنوز الجنة إمر دينغالوجي الجنة أوي يتولى نلاد بما لا حول ولا قوة إلا بالله wuludu wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam liman qala wonando wiuno do ma sha Allah wa shita nelado si Allah jabi a jabi mi wada hunde kari nelado maki oye ul wiu ma sha Allah wahda si Allah tun jabi mi tawakato salisan imanu gomdingol mi'atil malayin temedde miliyonji min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ulama'i morde jangobe wa hukama'i e nyaawobe faamobe sharia wa salihin e moƴƴube wa ghayrihim e koynabe do gomdingol be do fof be qada illahi ta'ala nyaawore Allah ne wa qadari e kodduri e makko on wa hikmatihi e hikma makko wa mashi'atihi e yidande makko nde wa anna kulla shay'in e wonde kala hunde sabaga aditinoke e mayre ilmuhu gandal makko ngal e mayre wa jara dogino bihi e mayre qadaru kodduri e makko wa annahu ekoni la yakunu la tataqu fi mulkihi e der laamu makko ngun illa ma yuridu sona konko fala wa anma ma sha e wonde kala ko kanko Allah o yidi kana ko dum latoto wa ma lam yasha kala ko yidali lam yakun latotako wa annal qalama e wonde no karambongol jarangol doginino bima qadiri ebbore kodduri e kulla shay'in kala hunde ila qiyami saa ha nyande dargal dari al adillatul aqliya dalil yatta din ka haqqille awalan innal aqla ande no haqqille la yuhilu de salota ko shay'an hunde min sha'anil qada'i imurde e fiyakuji nyaawore allande wal qadari kodduri Allah wal mashi'ati yidande allande wal hikmati hikma Allah wal iradati e fandune makko ne watta dubiri e toppitande makko ne haqqille salota ko dum balskoni al aqulu haqqille den yujibu hide waddina kulla dalika dendanangal dum do wa yuhattimuhu hide sinya dum de tabintina dum lima lahu sabuko wodani Allah kon min mazahira imorde fenyande barizatan fenyude fi hadal kawne nder odo aduna saniyan al imanu be gomdingol mo kanko Allah ta'ala wa bi qudratihi wondude kodduri e makko yastalzimu dum do fu mudum hino waddina al imana gomdingol kadi be qada'ihi nyaawore makko den wa qadari e kodduri e makko wa hikmatihi wa mashi'atihi salisan idha kana silatike al muhandis al mi'mariyu sitayoni latike odo desinowo wurnitowo yarsumu mono desina ala waraqatin e dow kaydiri sakhidatin fandunde rasman desinande li gasirin fi hubere molanande o desina dum e kaydi hum fandukum minal qusuri immorde kubeje jane den wa yuhaddidu lahu o ebbana hubere den zamana injazihi jamanu embere konde gollete konde gayna o wada dato o inna didegol nde hubere do e gasugol mayre sabiije den hetto ko e der lewru ko e der lebbitel ma balde tel ma dubitel o moƴƴina hubere nde fo o wada e kaydi hum o happa kadi embere dumunne ko tata sabiije den gaseto hettade masi ko tarawo o wada dum fo e kaydi o happa kadi ko e der dumunne tel tata o to waway dogudemo thumma ya'malu refti o golla o nata gollugol ala banayi e mahugol hubere nde ma moƴƴingol laawol fala tantahil mudda tata timmata lannata dumunne allati nden haddada hande o kerini nde o hebbi bi mana timmata datumo o jonni on hatta yakhrujul qasru ha hubere nde o desi no nden ka kaydi nde yaltira minal waraqati nde iwa ka kaydi ila hayyizil wujudi nde wona faade hebilanagol e aduna bi mana nde poso ka teren nde poso kayre hubere nde daro ka parcel nde iwa ka kaydi joni nanen ko kaydi ko ya sappane nde wonta ka teren tawa nata e nder mayre tawa datu mo wadi on ko nder on don tout juste watiba gama rasama kano hawrondiri eno desiniri non net kala ka ebuno feneter hunkon ka plan ka kaydiri ka desen tawa kadi sayi a jindi e nder kuru on a visiti ko don kadi yata feneter on ko wana non dambude den e baafe den ko wana non salon e couloir ko wana non tande den dendanga jonnon watibu gama rasama embere no madeniri non net alal waragati e dow kaydi ndin bi haythu la yanqusu noko katata duitaki shay'un hay e hunde wayin galla hay si tawi woni ko pi hum fandu kun ta kun duitaki wala yazidu be daki kadi fa kayfa ko honnono
yunkaro haqqille jaɓi salorta kañum alallahi ka Allah ko honno yeddirte sale an yakuna nde o laatoto kanko Allah gad katabata kanka do windino o desidino maqadiral alam ko ɗoni koddoriyeji tagore nden fuu ila qiyami sa hafade nyande darga enen kadi ko honno salorten ɗum ɗon fiima ko kanko Allah thumma li kamali reftino wadani timmugol qudrati koddoriye makko on wa ilmihi gandal makko ngal bi khuruji yaltingol dhalikal muqaddar nden eɓɓore nde o eɓɓi kanko kadi tibugama qaddara o embere no eɓɓiri nde no woni honno innete ingénieur jodu wawi waɗude pilan villa ma pilan pont ma pilan ko ɗum woni travaux o waɗa datu nde ɗum gasata yaltira no eɓɓiri no nettata ɗuytaki ɓeydaki ko Allah kañum ronkata ɗum fi kamiyatihi e nder timmal makko ngal wakkay e timmal muɗum kayri hunde nden wa kayfiyati e mbaadi mayre no baadiniri noon wa zamani e zamanu ko eɓɓi kon wa makani e nokku ka hunde nden waɗata ɗon ko Allah kañum ronkata ɗum wa ma'al ilmi e wondude gandugol anda bi anna Allah ta'ala an Allah to ɗon ala kulli shay'in do kala hunde ko ɗum woni qadiran ko wawɗo kanko Allah tedduɗo to ɗon haray ko ɗon ko dambogal ngal lanni musidɓe julɓe e wota en duufu haqqille meɗen ɗen muɗen ƴetten haqqille meɗen ɗen muɗiren ko duufa ko musidɓe julɓe hooloɗen Allah subhanahu wa ta'ala wondude hulgol mo haray ko ɗo faslun on gasi yiltoɗen kadi rewtoɗen ɗum ɗo musidɓe en julɓe e bandiraɓe en ha wawen ɗum ɗo kadi feƴƴen andi toon no kamin hajul muslimu ɗo ko fi aqida woni dambugal woni